Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Samahatal ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, seteja ustadz, seteja guru ngaji, seteja tokoh agama, seteja tokoh masyarakat, sealengki pasemuan mulja malam aris mangken, semalar muka seteja ne mulja aki sarang Allah. Semulja tuan rumah, sekeluarga, sekadima malam hari semangken Bapak Abdurrahman membeda acara Eki Kak Dito sebu areh dari wafatepon musli Bapak Jamah. Semalar muka beliau esapora asetejatu sana selamat dari seksa kopur malar muka abtina sarang ajunan doa aki malar mukai kabari husnul khatimah. Sekaligus beliau membeda acara toron tanah iki dari kompoi dari bajaipon malar muka tetiana foto sesalih. Seteja para rabu hadirin epu hadirat rahimakumullah. Pertama gereng sami-sami amuji syukur deka Allah kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asbab malam semangken kita bersama dipertemukan dalam setong majlis insyaallah penuh barakah. Kaangkui bersama-sama cungrocung doa maghfirah lil marhum musli. Segak dima beliau tanpa terasa ampun dapat dek kasebu hari wafat. Para rabu berkenaan sarang bab kepatian beda salah setong pendapat tepon ulama memaknai tentang masalah ajal. Kak dinto ternyata jaipon makhluk epon Allah seageduan ajal, seageduan masa aktifnya begak dinto ternyata beda telok kelompok. Setong eki gak dinto kelompok manusia, dua kelompok jin, telok kelompok malaikat. Ada sar dari ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kak dinto ternyata ning dalam Al-Quran setelok polo juz kak dinto ternyata ayat kak dinto terulang 3 kali ning dalam Al-Quran, walaupun buntok atau akhir ayatnya pun berbeda. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini pertama.
Senomor dua, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Senomor telu, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut ning dalam Al-Qur'an gento beda telok, maka debu ipon ulama gak dinto tafsirin bahwa ternyata si andi ajal beda telok. Iki kelompok manusia, kelompok jin, kelompok malaikat. Sejelas sendiri kelompok manusia. Masa aktif jelas. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur-umur umat kaula panika dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi antara kisaran umur sabitek ka umur 70. Minabi jin ban manusia nika ada. Makanya bodoh orang ahli jin nggak saya tetap mau jin umur 350 itu. Umur 450. Napa boleh malaikat itu sekali perjalanan sehari epon adalah perjalanan akhirat 1000 tahun. Nah kita sekarang tidak berbicara kepada dua kelompok itu, kita berbicara pada satu kelompok manusia kadit. Sebitek kapetong bolong. Pertanyaan, apa napa mak beda ajal? Manusia kak dinto apa napa mak beda ajal? Karena manusia kak dinto para rabu ning itunya kak itu semata-mata bukan hidup seterusnya, tapi odin manusia kak dinto ning itunya ingki kak dinto kaangkuy tempat ujian sejauh mana kaulaban panjenengan kak dinto bisa bersyukur atau tidak. Ku laku ning akhirat kento puro odi. Kak dinto si ekocak darul jaza. Binabi kaulaban panjenengan ki ning dunya ki bede lampereng beni darul jaza. Tapi tempat ujian. Mangkada kalimat dah ning dalam setong hadis sahih munki ning uji munki bede ning dalam dunya kak dinto oleh nasib bede kento dua. Nasab ada. Nasab lesok ada nyok-nyok. Lesok nyok-nyok. Lesok sakit. Jadi lakon ning dunia ni kemot. Nyak pesen ada pada dua ni. Lesok sakit. Ye sandi dunia ya lesok. Sandi dunia ya sakit. Sedandi ya lesok ya sakit. Maka san misan sakit, san misan lesok, paburu ka ibadah. Sampai ke Fakhrillah Ashol gak bisa. Salah setong durian Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan semalam semangken menika haul mangken nika haul ke 103 mangken nika haul gule yonceng jarang lengadaan gantok engki bahkan gule suruh dadi MC ning haul Syekhona kan itu karena si Rabu orang nasional MC bah gule jang engki gule milih gantok. Anapa pula Nabi Datu bening karena gantung si nguncong abid ampun. Makan gula anyoon tak lakong. Jadi haula makin ni. Kifahrillah ashol gak dito para Rabu onjeng dah saare kento sampai mencapai 10 onjengan. Panglo sarang majadiin salah setong majadi. Asman aja pon Ki Nasir. Ketua NU Bengkalan makin. Kifahri istirahat cok solosok helu pas ke Fakhri gak dito hademu tegal man istirahat ke kuburan be san mesan leso jadi pecet engki mun ki ning dunya itu tak bisa istirahat ingat dan gula riba ini apa istirahat sebulan kering operasi tak oleh pidato sebulan dung tedungan ternyata lesok iya dung tedungan bahkan saraan lesona dung tedungan tebeng saraan lesona tebeng lesona pidato teting muang leso pidato beda deki bah tedung ke besar mun ni kerja wajib ngecit tak oleh koni iban malaikat tak oleh seleb kacer tak oleh yu memaki laku du malam
Kepi pada para Arab. Bahkan bagi keluarga tibi itu lesu saya ngabas, bonan ngabas mondolo. Niki tu posang, yo inatina unjangan polan tak tomule, sibah mondolo rebenare, pada lesu iya basakin. Jadi lesu jangan sinokuin. Jadi berarti manusia itu intinya mungkin ini itunya lesu. Mangkan beda kalimat. Kan itu hadis riwayat Imam Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan kali itu. Al-abdul mu'min tining ke bulan Allah si andi iman yastarihu bin nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Bila ampon sobong umur ke bulan epon Allah si andi iman itu bah istirahat di kuburan. Min nasabid dunya dari lesona ning itunya, capek-capek ning itunya, wa adaha dan sesuatu yang menyakitkan di dunia ila rahmatillah nuju rahmat Allah. Begitu. Tapi nyon sabora para rabu minabi tak beriman justru orang yang kayak itu jahat odik ning dunya kayak itu terbalik. Wal abdul fajir tining kabula epon Allah sejahat. Jadi saya tak fokus nah. Yastarihu minhul ibad. Mun mate beni se mate ternyata istirahat. Ketetangke nase istirahat. Mate lah itu. Nyaman tedung dak budire lah. Mun ki bederua tak bagi tedung. Yastarihu minhul ibad. Wal bilad negara juga istirahat. Dan negara aman dari lekwa. Bukan itu saja, wasyajar juga ajuan dari masa aman terhadap kenika. Bukan itu saja, wadawab binatang-binatang ternak merasa aman ketika terhadap kenika. Waliyadzubillah dari jawagiah. Tertak deti orang yang nomor 2 nengah. Terdeti orang yang nomor setong segi buru nalikana mate abek seistirahat. Tapi orang akan merasa ditinggal oleh kita. Nangis terlebat. Bangka manusia gak ditojepon nalekana abad ki lambak ki lahir ka into abak senangis orang senyanda orang senyapot akla mun lamate patebalik patebalik abak se akla orang se tinggal mate pada nangis kapi mater bisa sedika kayak sesosana kok wangu tak lagi mate torot lah cuma tak lebih dan se bangkaji magi burung bekas itu mak merengis kibeni kun mate pak bengkak. Mata lalop kolop sekali kuat. Yo ya Allah dari sebuah. Cuma kita gento kan makin gento mau usaha dari abak gento matene sedetia orang si husnul khatimah. Ini yang harus kita usahakan. Kira-kira apa usaha-usaha kita gak di para Rabu? Bismillah. Baabaan gak dinto minabi sete gak dinto mate gak dinto terus sayang engki doa selamat kerua malaki Allahumma inna nasaluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad bede ngak tengahan kerua lako din napa setong taubatan qoblan mau kan rahmatan indal mau wa maufiratan ba'dal mau nikah sepenta ka Allah. Semoga bisa atobat sebelum mati, amin. Semoga oleh rahmat nalikane cabutnya bah, amin. Semoga isapora samarina mati, amin. Nikah sebut. Gagal ajulurut ke swarga. Bisa atobat sebelum mati. Ada cerita orang lambat atobat kecuali nyabel ada pak kegerungan. Mun kita ada baga kerungan tak lambat ada cerita karena Allah ni sampai makin ni kata toman andi sifat ranorain ceronorain dari lampereng terlaknya lah boleh yuk kan sedikit kerungan dari lampereng ni kata ki ya lebat ada bandring belumpungan bandring pelapak terlaknya lah boleh yuk salalanya lah boleh bah ngocakkan segitu ya keris itu mula keris jadi bah mare pada ambudak. Nabi Allah pun siang Allah muka labang ko istilah na dalam keterangan. Siang Allah ni muka labang tak kau beda kebudan lemah siak laku tusah.
Lemah Allah muka labang takut pada kebulan Allah siang-siang ala kutusa. Ada jeritan Allah ranorain. Sampai Allah asomantak ning dalam setengah hadis qudsi. Ayo, banjir tang kabula. Banjir entar gangko. Waktu banjir acabis gangko. Tang bumi reposak dari tusan baan. Korban kik ngakonin kok pangeran baan. Ban ngakonin ban jak salah. Ban minta sabora ka sengko. Bingko tang bumi si asal. Posak dari tusan baan. Bingko iposakna dari tang pangapora. Bada orang katanya ke gula macik muda na tak ingki game Nabi Allah ikwa jawab gula setong karena Allah itu sudah maha terhormat maha mulia dan tak butuh dihormat. Mun manusia kalau macik larang aja butuh hormat roh larang mun manusia mun Allah jaring tak butuh dihormat jaring maha mulia maha terhormat tak butuh jadi ini mah yuna balia jadi kerja tak butuh. Mun kita aja yang butuh, mun tak golok ngendep. Contoh. Dari tak lakon kita lakon. Sambian aja habis ke manusia, aja habis ke Allah, tak lakon. Mun salah seorang. Sambian aja habis ke Allah, sarang aja habis ke manusia, beren aja habis ke manusia. Maksudnya ke? Kau ada mentawar saja. Orang yang zikir emot ke Allah ni kan tinggal remah bayi terima ban Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang zikir emot ke Allah dalam keadaan mencenjuk tojuk dung tedungan tak masalah terima ban Allah. Coba ambian mun ka orang habis ka orang dung tedungan mun tak tempak. Ayo. Tare. Betul. Terlalu formal ke orang formal mun tak ada mun tapi semua mun tak ada iya roh mun ka Allah punten ya bukten orang apa yang baik ngadep ke Allah macam-macam bari tak sandakep mazhab Imam Malik Allahu Akbar ada apa itu bade gak boleh ban sandakep. Bada seding baban bucil, bada seding di atas enam bucil. Bada sesenikah. Ada apa? Tak formal aja, biasa. Ya bayu lah ngade benda remah baik apa. Bada saya tak bisa toju, dung tedung. Dup ngadep kan kok dung tedungan, dah masalah. Keng mun gula ban sambian ni kok ngadep kamu so. Bener gitu. Makanya sampai pada debu Nabi berhubungan dengan Allah buniyah ala samhah. Nabi berhubungan dengan Allah itu dibangun atas jalan toleransi. Ya iyalah tak apa. Ya iyalah tak apa. Kemun manusia ke manusia nak kento dibangun atas nama dharma. Sesapah cek formalongku. Kulit pun ban sambian pas Allah pada kabar Arabu ngocol formal lah. Mulai dari atas sampai saya bawah ni kada saya terima. Berempesalan ke Allah mayu. Cok muni pikir salan ke Allah benar, sangat nengan. Siapa yang agak benar sangat nengan. Benar sangat nengan. Dika kelakon sangat nengan. Atena, coring dadam bunyaan suudon ke Allah. Bener. Wala na doa bata lem mustajab tula oleh 40 hari pah ngucap. Elu dah. Korang apa? Ya korang sabar je. Korang apa? Gula mana bianjar yang jek kepurun, mau beri mana amalan oleh sebulan batak manti yang tari boleh kiai itu sobung semantian gigi. Padahal Japon Ibnu Abbas bainad doa wal ijabah bihalaki Fir'aun arba'una sanata. Nabi Musa ni kasih doa maancor Fir'aun ni ka. Dari doa sampai mustajab Fir'aun sampai ancor ongko 40 tahun. Pak bolo. Di guliban bian sebulan dengan pula. Dan seronyorok selawat nariyo. Jongkolan norok itu. Ada apa ya?
Entan cek mantina, mata menti wala dalanya laki selawat nadia. Hingki tak sabar kudu benempian benika sekut tak sabar. Padahal Allah itu tidak serta-merta memberikan apa yang kita minta, tapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Dengan kadang saya penta buluban sambian berpandai ka butuh keng lepen, tapi berina. Pada ben orang antara cabis keng terongan ning arisano. Dah cabis Ustaz gula noro arisan, dah remes terongan ning. Ada napa ping? Ada repot dalam pipiru. Macam nikah giping saya nggak tahu lihat bentar lah, tak bentar sekali. Nikah repu manis ni aku tujuh mordajah, dah tujuh mordajah. Pas tak ngening, pah mulai yang tari ustad, pula yang salah kitab panjenengan tadi. Arab pernah itu, tak ngening tadi. Pula mi kayak ngapa bentar, gula persis sering bui tak bentar sekali. Pula tak kelam biru itu, biru luar dalam tadi. Tujuh di mana benar, mordajah. Segening di mana, tepat dah jana gula, ya kurang ke mordajah jadi. Kurang umur aja. Oleh sebulan bakun tak ngening. Pada pura rempak tambuangin. Wah ngocak sebini lengkaplah penderitaanku. Salah arisan kau tak ngening ya pas ki dapur rempak. Dibudin repu dateng pah kalampian coklat coklat tak temu bernana. Nun setia lasan mesan makin malaikat ada posang. Lepas tojo itangaan letak mordaja morlau lepas tojo ingat tangan dak ring ngajak bentak mah kocok temu ngening nangis alhamdulillah wah mulai sampai nangis tanya akibat selaki arap le ngening ka arisan iya kan iya jerir ya ban mulai tahu jak saking ngening sebulan setebongkor tak melo dapur le ili kebeliwan man semali amma semali dia ya mak bah dapur rempah dia bah ngening dia ko dosan lagi ke bayi dapur persis pas tak lebih tak kurang ah ngocak sebini telocor colok ah ngocak mak terpenterongku Allah ya ko pandang ritan mak terpenterongku Allah kira kenderem Allah tepak kering panapanoku. Jadi Allah tidak serta-merta memberikan apa yang kita minta, tapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Atau ngako abak jak raja dosa. Istighfar kita itu kadang masih membutuhkan istighfar yang lain rebuna Rabbi al-Adawiyah. Mengapa? Karena mbak-mbakan kadang macam istighfar, tapi kadang ning dalam hati tak ngetes. Ning dalam hati guru tak ngako jak abak raja dosa. Baca ngakoni ngakoni ke raja dosa ni ke para Arabu lebih hebat daripada hanya baca istighfar. Tapi kenapa boleh biar baca istighfar bah ngako? Mangka sambian anak balik oning anapa Sayyidul istighfar guru mak pas nyamai Sayyidul istighfar karena di dalam itu betul-betul pengakuan. Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, ajunan pangeran abdin. Ajunan ampun nyipta abdin. Wa ana abduka. Abdin ka indo ka bulan ajunan ya Allah. Wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu. Abdin ka ento andi niat ya Allah, sekuat tenaga ka angkui memenuhi janji abdina, semampu abdina ka ajunan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abdi nak entonyo onaraksa ajunan ya Allah dari kelakuan-kelakuan coba-coba dari abdi. Abu ulaka binikmatika alayya. Nah ini kak. Abu ulaka binikmatika alayya. Abdi ngaku ya Allah ja ajunan kento melalui abri nikmat abdi. Tak bu ambu abri nikmat. Wa abu ubidambi. Keng abdi ngaku juga ke ajunan. Nikmat ajunan bini iblis ibadah benabdi. Nikmat ajunan iblis tu sama nolo sarang abdi. Nah ini pengakuan. Ajunan abri nikmat abdina laku tusa dari ini kan pengakuan abu ulaka binikmatika alayya wa abu
bidambi faghfirli sepora aki ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Karena sombong sih bisa nyapora kecuali ajunan. Ade. Mangkan gini kayak gocak Sayyidul istighfar. Mun lain kan bah langsung nocol. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mana nancung? Nyon sepora kan sering. Mun gini kepunten. Diawali dari redaksi pengakuan. Jadi kok ajunan gak dito ya Allah melalui abri nikmat ke abdina. Tapi ternyata abdina selalu berbuat dosa dekat ajunan. Sami sareng Syekh Ma'ruf Al-Karahi minabi ada gak disa. Boleh ada bu. Ya Allah ajunan kan tak butuh ke abdina. Si butuh itu abdina ke ajunan. Mi ajunan COP dekat abdin maki ibri ngakan kok. Jadi abdina gak dito tak butuh benar ajunan. Maka kita beri nengakan dak masalah. Sekalangkong ya Allah. Gara-gara gini kejadian pas langsung diangkat teti walin Allah. Mun baabal kan punten. Langsung ibaca rapat loh. Baca bismillah lontong. Baca bismillah lontong. Bapak orang ngucap, apa orang maki baca bismillah? Karena ittiba ke Rasulullah. Bagus. Tapi beda para Rabu makna falsafahnya. Apa? Kita membaca basmalah ketika mau makan, mau minum itu meletandi keyakinan jak semakenyang nase. Meletandi keyakinan jak sebisa beras arjeng ni ke aing. Tapi serah yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah luar biasa nih. Gereng kita bertobat sebelum yolok sarang malaikat. Ibu tu boleh? Derma. Remah ni betul boleh. Mau mulai gila saya pacar-pacar masa. Siapa kamu dan? Siapa kamu dan mana tidak tekos saya kerja. Allah, kita mari dah. Mana kau tidak lesu saya gila. Jarang mana foto pada bandar ya kak. Belum mau beda orang apa rengan ni. Kau pasti ambu, nang kelu. Enggak TikTok, kalau bah nampas kamuan kiain. Karena rata-rata si mongke kain katas guru orang ngetek sini kan. Nah, remon pak doa tu. Jadi gue lihat sudah tanya bisa lelan gue. Enggak ke TikTok gue. Ya lah nyele apa boleh ya. Jadi untuk kang foto itu mau berpandangan nggak berpandangan. Jadi sebener sekali. Arwah kok sibuk manis kun setong deh. Mun lain jauh wahang keping. Oleh dengan kali itu. Kan mangkan mun beda moto, toleh mun moto kan mulai sepak roh kelu dia. Wes lanjut. Oh, iya benih kakak ni. Pada Rabu sebutan gue boleh cakap. Bila ba'a-ba'a ni kat obat, pas benda ni kat ni, gula atau obat, sambian atau obat, pas ngocak. Tu sana lah katakan tu sana apa tu lo ibu. Jadi orang itu anu kayak kunan, mau dilogikakan. Jadi tin, nama kita salah. Tu sana tu lo ibu. Bahal obat. Oleh setahun pas obong umur ternyata nih kadiri kelakuan terpenuhi sebuk kurang duit pas ketipon apa kak gitu nah pas ketipon apa alhamdulillah reng lampereng andi nabi asbana Nabi Muhammad pas adebu Nabi Muhammad syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat dia bingko isi dia aki ketang umat sejarah itu serua sampai Nabi Muhammad adabu likulli nabiyyin da'watun mustajabah ben nabi nikah andi bonus doa mustajab wa inni tabatu da'wati tuwa mustajab gula te kala mi gula ni gitunya te kala yundur ben gula te pentak mangken syafaatan li ummati yaumal kiamah keng tronolong na umatku laku ning hari kiamat jadi doa mustajab gula ekala ning hari kiamat keng nolong na umatku le sejarah jatusa
Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah sekocak embian terus syafaat. Kek munta ambu si ala kutusa kita abali ke Allah. No. Tak kira melo sejenciki buru. Makin biar bah ngocak, saya butuh syafaat, saya butuh syafaat. Tak bisa. Tak bisa. Kek mun abali ternyata taubat lagi orang dari tu sana. Kini kan Nabi si turun tangan. Keng mun amba minta syafaat, keng tak ambu salah kutu sabah mate. Dah gini kan? Ada. Nemu ka amam bian keterangan ke musleh, nemu ning kitab Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah wa Silatir Ruhiyah karya almarhum Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi Al-Usmani Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah sebadening kedingding sorbaja 4 jilid napa 3 jilid ning dalam kitab kak dito nukil dari salah setong debu Syekh Ma'ruf Al-Qaraghi debu epon segak dinto tak langkong eki kak dito roja us syafa'ah rep ngarep syafaat ma'adzambi tapi melolo ki melolo aku lako dosa zambun minad dunub ajiria dosa magerep narep ajiri berarti nyi Nabi Muhammad ibon nomeno man bu mabuon asinang terus syafaat Nabi demak kan tak lebur ke leres nama punten tak lebur kan nyi jadi tapi mun abah pernah udah emak juru dah tapi mun abah pernah telepu ala ko tusa kene tusa raja manono telepu ala ko tusa pah tobat pah maca selawat ya pah matol nyuwun syafaat Nabi nanti Nabi akan tampil membantu kita masuk nggak gini kan ya dak masih nolong nane pada bentero daftar pegawai negeri ru mun kun setong persyaratan saya tak masuk kening tolongi geng mun dari setong sampai terakhir pacet persyarat tak memenuhi syarat siapa sih nolong daftar polisi tengkinlah tak masuk ning pantukir le salbut kapi kiki bela dinak cotot apa kapi bet peset ada ring dalam tak ada ujian salah kapi demak leres kan tapi ternyata ni kan noro ujian kepolisian nggak nih karena bisa masuk kun setong secacat napa ning keterangan ternyata ni kesecacat pas ngucap beda ordal ring dalam Bang Oca, entan bisa nih kan. Bang Oca, ya sudah ndak apa-apa. Jago nih seteng. Ngun kepi tak memenuhi syarat. Atau apa ya? Enggak. Ala kau dosa benar. Pada maaf. Ya dituno dan ditutup. Siapa senolongnya? Muncul siapa nolong nak? Ingin ya kan toduski, makin minta tolong kan Nabi Muhammad. Mohon pahaning dalam buku catatan pak, ada sakan deh. Leres ki? Keng tapi mau nenga ajunan, insyaallah ki beda paratuna. Amin. Ki beda paratuna. Makan gula jek seneng ngai rampereng ni ka beda kolom. Iku jandeng bulumpungan kolom. Kumpulan, kumpulan munjiat, kumpulan sholawat naria, kumpulan Noro. Pola, berde separatu ya junallah. Enggak mungkin ni pola ni berde separatu ya junallah. Enggak bahasa Andri bari kudu setelah puluh hari guru. Amba la odi tahun 2000 sekami semana ponje akhirat. Ki pola berde separatu ka Allah. Pola berde separatu ka Allah. Sebenting amba la ampon kak dintong bon abdina maksimal gento ambon perkara beda cor nyo sabora selesai baku ni sabora benar iki ye mun tak sangal
Dari hari pertama sampai tanggal 30 watah sekali. Nyuwun sepora. Apaan sih sepora? Pada benda nikah guru kan wajib nikah Kak. Nikah wajib nih. Nikah kelampi nikah wajib nih. Sunat guru bel tambel. Sunnah guru bel tambel. Tetimun beda seka anto se pulong tambel. Beda se pulong tambel. Guru kelakuan sunnah. Muncul ledak kelampi nekapi. Apaan sih tambel? Ikelu seporan kan seporan. Ini jarang gule suruh pidato, masa gule bah ngocak. Cok apa cok ngemian? Kani usaha belepek gule. Cok apa sampean usaha belepek gule. Dadi gule ngenerangake ngani. Kecet lah wajar gule ngenerangake ngani Kak. Iki ampun cocok tak cocok nyenaki Pak Abdurrahman mangun jang gule. Nomor 2. Gule ban sampean pentam antar muka olia rahmat nalikana mate. Rahmat ni kan ternyata malaikat Jibril. Saya kocak wa rahmatan indal maut, guru malaikat Jibril ternyata. Saya ada pun saya ni Imam Ghazali. Guru doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Guru malaikat Jibril. Rahmah. Jadi rahmatan indal maut, guru malaikat Jibril. Jadi umpama ni kamu selena. Tikal menimbiang, boleh tak kau mengambil, muslim, kering lesara, letangisin. Ni kamu lada on muslim dika olia rahmah, ni kaje pun bah toron ni, pasada bu je, ya muslim, ata'arifuni muslim, tahu ban sapang kau, kan tak kira tahu je mana kan Jibril, bila gula sekenal kan tak tahu tu, punten, ana Jibril. Engkau re Jibril muslim. Ana rahmah. Engkau re rahmah saya bentabaan rawahab lana min ladunka rahmah. Engkau riai. Wahum a'da'uka. Aro muslim saya padang ka baan ro mage padang di mujadi entan tretan baan ro. Aro jak doro muslim saya padang ro. Aro muson ban kapiro setan ro. Aro matale cirai mana baan. Sene kamu batte kan? Apa ropa tretan apa embuk kan sedih kan? Jak doro guru. Jak doro. Romosan baan muslim. Pas ada abu ya buat malaikat Jibril. Marah. Famut alal millatil Hanafiyah. Marah ban mate agama Islam ban. Petonton je pon sareng malaikat Jibril. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung bah dateng. Saya dateng. Malaikat eksekutor. Ya roah. Saya tak pati tahu ke siapa. Ya malaikat maut gini ke Azrail gini. Dong nyabut. Lah ni hebat dah malaikat rahmat. Nyabut nalikan itaja. Nah ni kan taja. Itaja nyabut ni kan nyaman sakaratul maut. Beremba sakaratul maut ni kan. Sakit ni ngak napa? Sakit enggak ditoje pon asyaddu min 300 darbatin bisayf. Jaipun lebih sarah ketimbang pedang ketimbang pedang kayak untuk telur 300 kali pedangan. Saraan ban kasih. Ini nama tu mahu laku. Jangan dipikir makin. Tak nyaman ngakan biar itu. Tabuk. Lah malaikat rahman ni kan malaikat Jibril ni kan. Pas nikah jangan pak ibu kak. Dibuka saya nyama lembang. Pas acap swarga. Monjat abak selamat ni. Cap swarga, sancap swarga, keken muslim abah swarga. Lah, san le keken muslim abah swarga, ita aja pun malaikat maut. Ya tak ikerasan. Anapa? Perasaan merubah keadaan. Perasaan merubah keadaan. Abengki. Apa ponyok-nyoken nih, mun berpan bunga. Ponyok-nyoken mon berpan bunga. Tak geresa nyok-nyok guru. Tak geresa. Tananyar. Cok leso guru. Siapa neng kuade, siapa sanaman, siapa tontonin. Tak geresa. Perasaan merubah keadaan. Pah ngaboswar ke bah lebat. King cuma tak langkom nyon sepora. Mon bah beni swarga siapa padang. Sere bah Nabi Muhammad.
Ya jantai keras. Cak Nabi Yusuf bayi barara boyo lati orang bebini gerigi ni ketok tak keras. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na idiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Nalika ngabas orang-orang bini Mesir ke Nabi Yusuf pahanganga kabeh. Bu, ni orang rekwa. Orang malaikat ketok gerigi. Diding sarang Zulaikha, sorong ngetok, sorong ngombi, wak buaan, apa ni wak buaan saya ngombi, kerigin saya ketok, tak kerasa. Pertanyaan nak, bahkan tiba apa mau ngolati Nabi Muhammad? Makan gula yakin sampai makan ni gula tak ubah keyakinan gula. Monreng lampereng pani kasih pikir makan masuk surga ke yang terok bidadari. Monreng lampereng ni kasih pikir makan katipon apa nyaman masuk ke surga. Mak gula mak yakin sanlah tabangki sarang Nabi Muhammad kalau pai makai kebidadari na ungguan. Ikuti cerita berikut ini. Sih ada ya ala walam ya. Keng cerita ni beni tungeng ni kepada hadis ya. Nabi ni kekeduan sopopoh asmana Ja'far putra Abu Thalib, berarti setretan sarang Sayyidina Ali. Set tebak peperangan beliau kento akhirnya Ja'far kento Sayyidina Ja'far kento akhirnya ban Allah pas ibri lembang tocun ibri lembang malengap ber soroga swarga soro berngaber soro bas ngabesaki swarga soro patobuk senegel ya kan mon ki bedalam kopur kan tak kira beda swarga kan kulak ku swarga ni Mulum kopur guru ki kebun dari kebun swarga. Lah ni kaki beni bajan ke swarga, ni ke pas soro ngaber ke swarga. Soro bas-bas ke swarga. Soro betobuk ngaber swarga. Jadi gini. Setong betok Nabi Muhammad perpaan moro. Ka sahabat perpaan manyaman kilengkian. Lah ni ke bah ngolok ajorak bedering ngolok salam guru ke Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahabat ni ke para Rabu tak kerja. Siapa ya saya ngolok salam? Apakah yang malaikat Rabu? Dibudin bah mator ke Nabi Muhammad. Pasayara saya ngolok ka salam kajunan. Ja'far, bah almarhum. Pada apa jangan? Ja'far ni kali beri lembang, mangkan Ja'far ni ke beri titel Ja'far At-Tayyar. Ja'far Singapura kan. Ja'far At-Tayyar. Keng ni Ka'bah Ja'far ki buru pas ada boy. Kerong ke gula dan kebesaan ngabas gula tempang ke swarga ibu. Ya Allah. Jareng tak ngabas Nabi sallallahu marhaban guru muntang hosok nangis padahal tak pedang ke apa aja. Tak madeng kun sepadang ya adaan pada orang. King lebah ngam. Nangis anapa? Geresan na guru. Ledepa hawan naro ledepa pun pas tebang kiongku wakati pun apa teng Allah manter ki rezeki agi tebang ki ning dunya maupun ning akhirat ning dunya bola mi kalaban mempeh amin tuh keng jek malarat taon jek reng jen medem manganggap lesok montom pa absa sekut kula macak gelak buk make ba anda iya ki ha sak ha absa san laman la wa ta kalagen aduh ya Allah cek teror dah gula sero amempiam senenga pangolati Nabi tu je kau besar kata ya cek tak bisa pada kuncan ini sewak pada Nabi lekari berkah melawah cek ada lekari macam ini sewak tu limun aja habis kan Nabi lekari berkah ni saya berkah depan kata lem sini kapa ibu kalah bang bang cek bini Aduh lah burung pon ngaraking raja tusar
Keng menembian insyaallah bade sampai. Jadi jala balaan. Ya tahu cak mimpi apa. Allah. Mangkan mun reg lamba. Enas panas sebab kini kemana. Mbian teman mireng pada ulama nyaman Abu Yazidil Bustami tadi. Nyamang ngoda negasa Toifur sebenarnya. Jod lem lah kalau nyama Toifur. Ya ke Toifur Sumenep. Kejak karang nak kitab, masya Allah. Kelas nebeni nasional, internasional. Kau anu ni Abu Yazid Al Bustami ni lembak gig ngoden. Amin pe keluar man ni. Ini kan lebih biasa. Mondria kau sekut. Ya jangan mimpi keluar man ni tak usah pelong mentedung menreng bini mimpi je pakai tabang tinta-tinta kata. Lesu-lesu keluar man ninja apa recarbut. Amin pe keluar mani. Amin pe keluar mani pertama berarti gini kak ngangkep jaaban ampun ihtilam. Ihtilam ni berarti belik jadi. Pamator kau min. Alhamdulillah mi abdi ampun laki eko. Arab betul. Amin pe keluar mani mi ko. Pas umi ada bu, ni kak mun lemba, umi lemba. Jangan mana sih? Tak laki jong mon guna amin pe keluar mani. Maka siapa tahu? Dah mau turun lagi bin. Syam pena biru lagi tu. Ada, mun lembak ada. Siapa ada i, mun bombo lembak. Mun lembak sedih, kon lah anak ngenteng ring bini, laki ongkon tangan. Aduh, ya bah merem dulu jadi. Aduh, bah tak laut merem dulu. Ya bah ada i. Ada aja mereka lawa mereka lesah. Jadi pun ni kabuntan tak nak kayak jangan tak mimpi Nabi senik. Akhir bah macam solawat melolo yang Bu Yazid dan Bustami ini dia solawat boleh. Macam solawat melolo. Ternyata berada bu bah mimpi Nabi. Lestari mimpi Nabi langsung anu cak antar kau min. Alhamdulillah mi abdi na mimpi mi. Tak laki mun tak ketemu langsung dong itu. Apa? Abdina tak aja apa? Bisa mah tak bisa. Sih, jauh mun umi lembak. Katipun apa jaran mi? Ban mun apa jangru nalikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ban ko cupa juntrong, cek nabi ri bediadan ban jong. Sone akhir juntrong terus, konsentrasi terus. Tak bah mari sini kabah matur assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah mireng suara nabi ajawab salam langsung mari ngulog salam bah loncat. Duh abdi lagi buru mireng suara lah mun sedia laki mun lagi sani mangkan santren Abu Yazid lambak kun nyambi sorban aja ipon malaikat nyorot kan iga mimpi kan dadi waktu sedenah bade santre mati ngenes. Munajunan pasete kan tiba apa saya rasa tadi pembimbing abdina. Ya kun gara-gara apa jadi kok patek pamati kok. Jauh kok mati kok kengcek kerong ka Allah ban ka Rasulullah iku. Allah dan dia baan kok ini. Ya sorban ya ban mon kerong ka kok iku. Lho gini sorban gini pasti iya sesa sekali. Dari kerong bah sampai ngenes pada sobo ngomor iba pas sebu sini kawasiat sehingga ya tang sorban tor atur kiai ria deki kok mon mate tor aki ke dalam kubur engkok kentro sakse kok. Dan ini kepada ceng kemimpi. Ma'fa'anallahu bik ibadah remaban Allah sambian pak. Alhamdulillah ghafarallahu li gule sabora ban Allah. Mak bisa sabora dak remah. Gula bade tanya aki gula bah ngocak. Santren Abu Yazid. Sorban daripada itu. Ada wae kok. Mari. Ngimunin musleh tak bisa aja. Biar nyambi sorban musleh. Mate pasti nyaki benar. Merabbuka. Santren ke musleh. Malaikat mungkar nak ke bahdabu. Pada nak make musleh aja deh. Pakembet taban. Tak bisa kan, tak bisa lah. Lain kan, tak masuk.
Mon boya masuk jaring gini lagi guru-guru lah pada cerita ngani enggak. Mon gula sampai semakin deplok lah sampai umur seket ya kita mimpin Nabi Muhammad. Maret ngaredai. Males. Mon mbian kan lain bektera mbian. Lampun aja punya. Allah terbiasa kerong kan Nabi. Bentar bisa ika kerong sarang Nabi. Amin. Mun bah kerong kan Nabi. Baik ka kerong ben Nabi ko besan ngara. Pas pada debu lambak ni An-Nabi yusakan al-Madinah. Nabi ni kajaipon bertempat di Madinah. Kento si adabu ahli Thariqah Tijani. Diguli makining kitab. An-Nabi yusakan al-Madinah. Nabi panikan nang ning Madinah. Fadzala anhal marodu. Gara-gara Nabi kento hadir ke Madinah. Ket penyakit di Madinah pahuntur kape. Wasorot mahrusatan bil malaikah. Akhir Madinah si beni tempat haram. Lambak beni tempat mulja. Dibudin pahi jaga malaikat. Pah di tempat mulja. Marin Mekah pah Madinah. Si asal ibadah di Madinah asa biasa. Gara-gara Nabi Muhammad berdikasa. Pas ekel-tekel teti sebu. Teti pun ningi Mekah satu sebu. Ni Masjidil Haram, Masjid Nabawi sebu. Engki kan? Pas ada bu ulama ni kan? Jadi ya Nabi mau nangi Madinah pas sampai ngaji dia. Fakaifa idza sakana qalbak. Pas berem mun Nabi pas cekak nang ning yate nabaan. Allah. Ngentak bisa cepah pada Nabi melulu. Rong sabur rong. Ngirim rokok takut temu. Pun pakai tangkep dah. Mau temu cukai dari dalam. Hah? Oke. Tahun dateng yan la sorojanya benyan man baku benjiher. La sosa. Janji Hermon sebiasa nemen 1000 suruh nemen 500. Aduh dah susah. Lah masuk dan asal lah masuk lah repot siapa jaga gini kala. Allahu Akbar. Ada remam. Padahal jadi berin lah banyak hasil setiap hati bagi nemen banyak. Tora kota toro jiher. Dibudin baharogiyoku. Aduh kapining jok mun apa jang anu ya si nang kepaate ni ajar gelut ajar mun cak orang bade lampering sak temu le bade jember dia cermet Allahu Akbar. Oh tak reng seelang ruwa bade dis ternyata bade setan aja benteran. Mon orang pintar macam kita, pernah pakai setan ngara tahu macam kita. Mari ini ngakin. Gula sekut, haram sekut. Macam kita tak tahu ke artinya, tak tahu ke maksud daro. Apa dia maksud dia? Beker. Tak bisa gula. Apa jang gula? Allahu Akbar. Pada deng. Oh dah iya gula. Ngarawan tahu macam kitab, siapa jang, makai setan pada tahu macam kitab dia. Cocok gitu kan. Jadi akhirnya setan ni agak gubah jangan muslim ni ingat ke Allah, ingat ke kitab. Oh dah iya yo, sering dah iya kuah. Kedua mun tepak orang tertipu dianggap bahwa itu bagus padahal tidak bagus itu. Pola ingat ke kitab ai sanggup bagus. Tak bagus itu. Yang bagus ingat ke Allah. Bukan iki wa. Polan macam kitab tasawuf iku. Polan tak tahu artinya, tak tahu ke maknana, tak tahu ke murada. Sana bertal macam baca deting baca mana cerdakan lu setan di tanggung. Lauku. Apa jang ning masjid. Tulisan ro kadang. Ayo. Ini. Allah. Beni lebur ke tulis. Nah, kadang setan ro meter. Allahu Akbar. Imam abek lancong ya ada. Abasa wa tawalla anja agul a'ma lancong.
Jadi semibas ngabas. Apa ditulisan ya dara innama ya'muru masajidallah. Tabah keretak, are mon tahu maca kitab. Mak beni yu'ammiru. Mak pah ya'muru. Arab pemun yu'ammiru. Jadi innama yu'ammiru masajidallah. Cek ring pengurus dari beni pengurus imarah, pengurus takmir. Ammaro yu'ammiru takmir. Terus deh dibu dini imam mana ruku bahan kita ruku mikir jadi aduh kudu bangun cak bagus cek hoson jadi ya osok papaan tak kaya osok apa orang mikir ayat jadi yang osok sebagus jadi osok hudurul kolbi hadirnya hati kepada Allah benih ketolesan. Bener ya ajri ya ki salah apa boleh bahinga ka bese Allahu Akbar acora korang sosok bulu bahinga ka ulama salaf lambai ini lebur. Kayak insyaallah rek lampereng selam pereng make taruh na sa pilih musid tak kira bisa. Maju taruhan. Ane kan. Bedong ulama dimin gak ditobur lebur na sa keluarga. Tak oleh abenta mon mari maghrib kecuali isya. Karena mon mari maghrib awirit. Ngaji yasin ngaji anu. Tak oleh abenta mon abenta tampeleng. Setombek to pesene elang Pak. Pesene elang. Are penter setan moning coba hilang ibu tu sengsal teti berapaan mari manguri perpanduit wiridan taring anak natole pangat tahu pese gini nompo atau po sini ika bala kamu bo kedua tak apa sih ya Allah iya ika apaan gini ke si alim gini ka si wali gini ka tak bantah pun sampai insya apa jang berjamaah mari berjang berjamaah nikah mas pesen mas bagi kau orang pemasa nikah tak kira barokah jadi anak apa kaki kan suruh jaban tahun kok tidak tahun pesen itu mau masih lah tak bisa cuma bisa mumpah mangker kan bagi goreng wah engkau ntar ada mana bolam ya tak kira bisa bagi goreng tak kira barokah kok iya untuk agam mian madre gunde ya tak barokah kok jaguna betta bahwa orang kita bagi contoh kok bu tak bisa kan ini kamu lambat jadi semakin tinggi saya ulang semakin tinggi kita mau menghadap kepada Allah tingkat nero dok masalah pekak ateh dok pikiran guru semakin tinggi ya pakai setan lah alah bolam ya semakin gendeng gitu pakai setan kau lebih mau amo dah ya lah elang dah ni kan aku anu guru enteng gurunya enteng guru testimoninya enteng guru jalan guru siapa jadi gara-gara siapa sampai minuman sampai azina bahmat guru kan gara-gara setan guru setan pas tambu sekali saya bojong guru ning masjid setan guru bangun jangan sini kan dok rumah setoro ngambian sebab tak ngakan tak nginom tak mulai masjid ya kudu nginom kan boleh lambang mari nginom bah boleh teka hajat tetinggal ni bah nginom gitu tu etan bah jenan makanya kita tidak bisa loh melepaskan diri oleh karena itu perbanyak bertaubat gula mangkiwa di hadis sahih bi gula sampai etoles ning kantong parajaban gula keng kebayaan lo guru kebayaan apa nyamana kebayku panakuan guru kak Coreng ki anon ka gula cek mantepan nih kan. Nika hadis sahih nih. Nika Bismillahirrahmanirrahim. Nika ki. Be guli bacaan sampean. Ning dalam kalimat kak ditawa. Itu buakin. Setan nika nika ka ento ajanci siapa nika. Demi ya setan. Wa izzatika ya Rabb demi kemuliaan ajunan su pangeran. La abrahu uwi ibadaka ma damat arwahum fi ajsadihim
Cek pun reng lamreng sini kak. Demi kemuliaan ajunan, abdin tak ambuah. Teroma bilu ke bulan ajunan pesesat cakap piwan abdin. Mungkin nyaban hik cekak ning badan kan. Demi kebulan ajunan, tak ambuah abdin. Dan setan deh kak. Nika hadis sahih nih. Berarti ada buah hadis hasan. Pokoknya lebih untuk ibna. Faqala Rabb Allah bahadabu. Wa izzati wa jalali la azalu ufiru lahum mastaghfaruni. Mun ba'na sompa ba'an jadi bakal mesesat tentang umat. Ipalo barang pikornya ben ki cekak engko asompa giat demi tan kemuliaan. Bingko isapora orang-orang jadi selama orang jadi ki minta sapora kakko. Artinya apa? Kita tidak bisa melawan setan. Dan hebat kita, setan pada jangan hebat kia. Tidak ada pacaran, minta sapora baik Allah. Duh, yang tak bisa ya Allah, dikala telecor boleh. Non sapora tini. Awingki. Ning tadwirul qulub belum pernah mengki kalimat kan nika. Beda orang ala kotusa. Pada bosan nika. Ya Rob, ekwa. Ya Rob, ekwa. Adnabtu dzamban faghfirhu li. Tak langkong ya Allah, abdi niki burala kotusa. Sapora haking ki ya Allah, ekwa. Allah ada bosan nika jan. Ke malaikat wa saksiin ro ala kotusa ro. Keng minta sapora kan kowe sapora. Pas abid neng pahala ko dosa boleh ya Rob ala ko boleh abdi nyon sapora ya Allah pada bu Allah sapora aban ko wah abas ba minta sapora pada bu fama kasamalia pas abid ala ko boleh pas ada bu Allah terakhir nih ada bu berempat kali ba isa ala ko dosa ro mun minta sapora kan ko biko sapora hari Allah ke tak toran-orai aja. Nah, ayo minta sapora. Muncul tak kuat. Abdina ya Allah la telecor boleh gitu. Dunya wara ya Allah senika. Pambian mengucap tak nget-nget tinggi. Jaring Allah di bisa ada bunga nikah. Mun enggak orang jet nget-nget. Keng mun Allah lah nikah. Kemurahan Allah mapah tak aroma saya nget-nget senika. Bener iki. Dan nikah Allah ini luar biasa. Oh, pen lampu si pengis ini guli benembian lepas menolor orang tak nyapa apa jaya kok mau nggak kebentan sesep nyeresep kerok tetet loh iya bolan ki jajasan kok laku lepas tompes ke TV tompes sore ini kan tuh terakhir apa sejam lah deh apa jok dah mudah gelu iya jadi nenjak tak minta tambah perembian neng empon neng apa mikirkan ludruk kan jarang pidato yang ke ludruk bulan lebur terus pondok saya tanya aki pada tak tahu ki apa maksudnya apa jangan kiai kuta yang wokon lebur deh ya gua emponan orang-orang roh nyamanan orang-orang roh minta boleh gitu ya pembengan mikir jeneng ya nggak boleh kau bisa melarang jadi nuku laku saya terakhir wa maufiratan ba'dal maut man terbi sa'a sabora samarin mate amin. Makanya nih kah fungsinya pada sebu hari nih kah sepadang dan gula manfaat tu sejak rajin enam tak langkong nyon sepora Pak Abdurrahman sepora nih kah benikun Pak Abdurrahman mulu kepir gara-gara sebu hari nih kah asedekah bunyan rajin katin apa mak pasti demang hari sebu hari makin ngabi 200 juta jurada kepikiran roja pun seribu hari coba ke masjid seronyong bangga masjid pah benyaan pada ban sebuare lu gelu ni ke sebuare ni ke hebat ni gelu buk berak mun perlu bah ngocak milih bangun apa mun kita rosak itu kepun sebuare lah ni gelu
Di ka gula sepedang. Gula neliti. Mon masalah seporan tusan apa kerua kan sejelah benda. King benda gula teronyare. Jo apa manfaat sebuah itu. Padahal je raja. Kini mi bah beda. Salah bagi buru beda pengumuman. Perengnya ke pemulai. Ya Allah. Ule benreng. Ule benduk sindon. Bener. Are. Sebuah are ya. Mun bini saya bulu gelu mantan pabali bereng ki koran babali keng mun saya leuni gede bah kok jaring gula rasa itu tuti mun parlo mbok gerwa gula ki nyepun mbok bilang rajuan gula kok bisa sampai nangis ya Allah alhamdulillah tina ki pa mampunya ibu yembo ibu raja kata pokok tak kare padahal nyabil pokok seneng roh mun mantan ya gula kan bari nang kepi lah mantan mare nyebu mare mantan dukan mun mantan do ki bede tong-tong na roh beda seni kan dia. Banyak ada ya jaring kun tedung aja deh. Beda seni kan. Tu lo ngabi sampai sekian ratus juta. Padahal kun tedung seni kan. Tapi mon sebuah hari, ya Allah. Sampai beda seni kan mon mantan. Cebah bagi persen. Pokok tobuk le motor pajiru ngarai. Kuat. Tapi mon sebuah hari. Los dong roh. Ada sekali. Lebih gak hebat. Juk saya agak boy sebuah hari dalam gua. Makbat hebat kelurian das cerdas kelur bentenong gua das cerdas kelur kan mun sebuarin kan tak ada di masa Nabi kan cetak ada di mah pada nemui kitab kampung biar keng mun nilainya isi sebuarin anjuran Nabi napa sedekah kan betul adzikir kan anjuran Nabi keng mun sebuarin tak ada judul sebuarin ada sedekah anjuran Nabi boleh lagi beri pengajian jadbur leburna Nabi kan sedekah lah ku lebih pikir Masya Allah jak sebuarin hebat nega sebuarin nomor 2 orang Rabu sebuarin ini kan ternyata sebuarin ini kan ternyata rata-rata mun kita ni main ceureun benih main pese kan kan ceureun ni ke dasar Pak Abdurrahman tore Syekh Abdul Qadir Jailani ning manakib baguro gula ngecek langsung ning manakib gula kaya tepan di gula ngobongi ke Syekh Fadil Al Jailani ke turun Syekh Abdul Qadir Jailani kul anu Abdul Rahman bedebang kisah ni ke gula Abdul Rahman luqmatun saumpaan fi batni jaiin ibaki ke orang tabun selapa afdalu min alfi jami'in lebih bagus, lebih utama ketimbang abangun masjid jami' 1000 biki. Sebu kun saumpaan. Gula diberin logika akidah rumah ya debu recan gula. Kan bedi hadis gini. Debu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya logika. Sale logika aki ora sok masuk akal. Tonton. Masjid kurwa magi bangun kadang salat jemaah tak patihan itu. Kecuali pada bantarawian semangkat setengah 4 ruang jadi beriin ruang masa tak tahu deh ya galo viral nang tak kau ilapor akiban Pak Abdurrahman gula wes boleh gen gula tak laku nyoda betul. Tapi mun tabuk lapar mun tak ada erin berem teti. Lenik ke hadir ni kepada Rabu. Kongang marin sana lekana berkat ibak tak jompo. Yambok ben kompoi. Betul. Yambok ben anak, yambok ben bini ayo deer, coor. Deer guru langsung teti energi kan. Teti orang. Salah teti energi. Masuk ke tabun muslim. Teti energi, morok musli laku, masuk boleh ke Pak Musli, kencer, betul, masuk boleh ke Pak Jemaah, masuk terus, musli laku morok boleh, sebu ke orang, masuk boleh ke Pak Jemaah, terus energi ini kan pekun badan nih,
King mun bese kan ben gule ke beli pulsa. TikTok. Wah, lah coba masuk ke pajam. Bener. Apa iki? Nih, anu diberiin ring paringan Batu Rahman tu. Saya beri dina ruang. Harus lakukan masuk ke santri. Kan bi gule kan jerin santri kan. Jadi bi masuk ke santri gule. Itu orban santri. Ngapa lagi Quran santri? Masuk boleh ke pajam. Ya Allah can gule. Mak de ieu dah sada teu eureun itu. Kan iya kan? Jadi mun pese satu sekat ibu, kok ngange beli rokok orang anu. Keng mun teu eureun gini dasar. Tan gule. Mak do iya sih buare recan gule. Jadi bade seni kan dah gule. Liti buat gule sebuk lempun. Wah nikah boleh ni. Aing santri re. Lu deng gelu. Aing santri ni. Dingai. Anika bararabu. Munembian minta tua. Doa barokah ke kiai. Tua ni tak ada 5 menit. 100 pasarna. Satu. Pasarna roh. Jadi neng. Satu. Mulai gelak tua ni berem. Fatihah, Yasin, Tahlil, bacaan solawat, pakai doa. Berem ni ketua ni. Maka dah gini kemarin si aing si kita tak ada gini sambil beleman. Gini sabar ning jeding bah. Energinya luar biasa kami ini ke anak. Anak ni kebeni tua ban serompan. Bener gitu. Coba tangkap napa punten masuk akal napa punten. Bah, ni keseniliti lamba beni reng Islam gak seniliti reng kafir reng Jepang nyaman masaru imutu. Gue tak macam gue saya cek gendeng apa je. Nikah jangan mohon bahai bacain ayat-ayat suci kok. Nikah bahas detik energi dan luar biasa. Makanya aing ni kan menurut orang serup. Teti mulai gelak guru saya bacain, saya tahlil. Ingat makin kita beda pengajian, baca Quran, beda hadis, energinya luar biasa. Jangan gak aja sabakan coba iman kita boleh iman sabar ke jeding mun bisa ke komponya inum nak kini ke terus barokah terus ke kini ke berkat gini barokah luar biasa gini kan ni kata ada ben selain mun mantan dari ngi beda nyanyi yang perluah mun ria ada bang ngocam ya tuh saboran lagi yang mak lepai di gula kita ibuka ikwa ni kaki putol kita ibuka ya muntu ke kuburan depan boleh kun keputol bah tak ada bah marah raja rasa ragan bengken kan ingki mun ke kuburan masuk kenceran cerone cek tarpet tidak lo bengasakan boleh kun kari nyelotur boh masa mun ngak ni logika kita masuk ke ndak no bengasakan. Jadi mangkana gula kadang salah anu kering sini tak pati sehat guru. Kalak pun gula aing sambil. Saya online onjangan guru sambil. Ye no minta motor gitu. Milu barokan. Ki beni nadro. Are nadro lain boleh ke? Nadro. Kan bade nadro nari bertuk Allah tengah bas ngak nikah. Nasib akan auba. Nasib saya kini ngabas guru ya auba. Tetipun bahan ini kepada saya beratu ke Allah. Gue yakin berapa manusia ini pasti ada seperti sekali. Bah, cari orang wali ini macam-macam. Gak benikun suara terakat di majudan guru. Badan ini wali yang polan sabar ban sebini kita kocain menoloh. Bengi sebini empian sabar. Wali. Saya rasa ada pun. Imam Ghazali. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar jak kau ring bini ban bini ni kak termasuk uji dari wali. Jadi bian bini sejak kerasa guru wali bian. Wah si mau wali roh. Sajil baban. Bodoh si mau wali sebab si wali ni kak bodoh ring tandi kencik sabar. Bodoh si wali ni kak boleh nada boleh cak baca nada boleh lepas mau cak alhamdulillah mana lo. Cetak apa lain cak sekejap alhamdulillah. Saya sekejap, alhamdulillah. Lepas syukur menurut bisa beli. Beda orang si wali ni kan tak mikir tak mikir abang TV. Kor le beda orang kerepotan lepas mangkat lepas nolong gitu.
Wali ini kan artinya kan kekasih na Allah. Gara-gara ibu beda amal seperti itu. Sini kali. Bisa nih. Ini kepunya gelu nih bakun beda seperti itu Allah nih. Gula kayak ngambong agak panjenengan. Mangkan saling tarik menarik. Saya oning kok laku salang bentok. Dan gula tak masuk ke surga panjenengan saya nyare. Kiri wan panjenengan. Bentah menurut sampean make. Lah kon tak temu dak reman mak pojori temu gula. Tore norok. Norok gula sekarang kong tin make kiri. Ndak masalah. Mbian tak masuk. Gula masuk. Mbian reng lambreng gitu reh norok. Iya. Ya ri ini kamu pas selamat kapi seneka. Ya mun pada tak selamat cak resarian. Ya keng wala pada tak. Dia berarti lepas tak hidup. Keng insyaallah pun terbada seberat. Gen pasang ari barin gorombian ngading tak ngiding pergi. Gen pasang ari barin. Panjenengan ning pasar ari barin tak geresakan 30 hari. Mun saare ning dalam hadis sahih saare gerua menjauh dari apoy neraka 70 tahun. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nari 70 kharifa. Hadis ini bisa dipakai untuk Ramadan atau puasa sunnah. Siapa orang siapa puasa jalan Allah saare, orang jadi berjauh dari apoy neraka 70 jurang. Ben saben jurang jadi setahun. Berarti mun 70 jurang 70 tahun. Mun 30 hari berarti 30 kali 70 kok gula lemare mitong 2100. Kelar mbian sikit mitong ah. Lemare mitong gul itu. Teti sambian bi gula ni kali berjauh dari apoy neraka 2100 tahun. Jauh kan? Wala dan sabal menyemak boleh ke neraka boleh dan tak kepek jangan semua. Ngarawi pangeran ya lah komat boleh. Ya Allah. Ambo lesok. Setengah 10 Pak Abdurrahman. Wah, setengah 10. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.